يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى قد راك كاس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راك كاس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا من فضله أمنا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى بشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا Fajar Aceh. bisa Nisa buru-buru amat sih. Iya tuh gak apa-apa emang. Baru mau diajak ngobrol. Oh gitu boleh tuh ya ya ya. Aku tadinya datang itu mau batuk gitu. Oh batuk minum obat atuh. Iya sih. Heeh. Oh ya udah lah balik lagi. Bisa lagi. Belum disuruh, belum Ya disuruh. udah ya. Mau ya. nanya aja satu pertanyaan. Iya. Bisa. Nisa grogi. Ini yang kemarin dikasih sama Fajar dipakai. Iya yang dikasih sama Fajar. Jadi Nisa menghargai. Pas banget dipakainya pas duet sama Fajar. Iya iya dong. Jadi biar Fajarnya semangat gitu, jadi Nisa pakai gitu. Tapi kelihatan nih saya Udah juga saling semangat support sih. gitu Hah? ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak matching, yang itu gold, ini kan silver. Heeh. Terus Tadi kan katanya biar matching, enggak matching. nggak bilang matching, biar Fajarnya semangat. Jadi Oh, Nisa biar Fajarnya menghargai semangat. pakai ini gitu. Kok aku dengarnya matching ya? Tuh, ingat. Kalau Fajar bilang makasih atuh udah featuring sama Nisa. ya makasih banyak Nisa Terima kasih kembali Fajar. Anterin ke kursi juri. Oh, ulah. Wo, Laki-laki anterin. Anterin. pakai dianterin. Ya, 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 ya. Sudah. Bang Andika, saya kalau ngelihat mereka berdua duet, kenapa ya? Kenapa Kok kayak tuh? ngelihat keluarga Pantun, masa bikin depan yang pantun. sakinah Oh gitu ya, amin. Saya pantun lagi lah. Oh boleh. Pantun lagi. Sok, pantun dulu, pantun dulu. Cakep. Belum. Belum. Beli Nah, sekutang pakai baju batik. Cakep, Ambil kuah dari prasmanan. cakep, Cakep. Yang satu ganteng, yang satu cantik. cakep. Semoga berdua sampai pelaminan. Ah,